Spotlight Initiative o le whaapaanga a le Unia Europa ma le malo au whaatasi i le tafi e seina o sauanga o whaasanga ai tina matamaitai. Ua whaingoa le Spotlight ina ia whaapupula ma o ngata tonu ia tinae ma whatu o tangata Samoa pui puinga mai sauanga. O whaala potopotonga tuma oti ma tangata lau tele o paanga tāua o le Spotlight. E tai mua le whaala wiloa o pui puinga mai sauanga i totono a inga, nuu e kalesia ma le atunu atoa. E tāua le te whaatatanua ina o le nei mata upu. Ina ia tātou ngā lulua e whaatasi, e fō ia, ma pui pui mai tina, ma tamaitai, ma whanau teine, ma ia whianga o sauanga. Ma o pui pui ngā siri lava o le tātou whamanatu o tū, ma anga whasamoa, whakerisiano o le alofa, whaaloalo, whitausiai, pui pui, wa o penga siri i o le pui pui mai sauanga. Sio sina, e mawhaiona e talanoa mai po oani mafua anga o sauanga i tina matama i tai i le tūlanga le tālonga. Whaamole mole lava. Whawhitai mo whawhisili. Mafua mai lava ona o le lava o le ona sai o tangata lava ia. O le lava o le lango a ua a mata ona whesilingia e ia lava lona ngā waa. Ua le taritonu, ua doubt, ua a mata ona masalo-salo i lona lava to mai malana tāleni. O le auai o tamaitai to tonu o taalonga e pe patino pe whaasino tonu i alii. I lo wau ia mai tau i ai. E le o le auai ona o le tamawhai e pe o alii. Ai o le awala e alai ona o auai. Ona o loo manao ina ia whaaleleia loo wanga waa, loo lava ia u skills. Ona o loo talitonunga e iaia nga waa e mawhaiona maua mai lea taalonga, e mawhaiona avelesi taalonga. E whaaleleia ai loo lava development as a player. Whaataitainga. I le taimi a o patua a matalia ia le aua tamaitai, la kapia tamaitai. O le whaataitainga la waa. I te tono o le matau ainga e lakapi uma ia o tuangane. Ia o le taimi fo i le o le tau o le lelei ma le o taalonga. O lo tama fo i o se whai a onga i te tono lava o au lakapi peitai. O le taimi mua na wa ai e lo tama ia te au ua o tamo e mai te tono le malai. O le taimi lea o lea o te UPY. Le tala lo tama e wha ona o taalo. Na umana ona o tamo e mai te tonu i le malai tai to afitu o taalo mua lea na sa o wingi. E umana o tamo e mai te tonu le taalo o te fo i mai tua. Ele i atu tilo mai lo tama ia te na o ilo le leia le mea tupu. O sawa sui o walu sa o le fale. No fo matatalo. Awale e au mai le fusipao. Awane e au mai o langona ia sa iai i le nāwai taimi. I le amatanga mai peina iaini langona e whaasa ona ne te ua au la vea. E mafua mai e le i tari tonu o te malama lama i le whatinonga o te malama lama i tūla fono. Ia aluai te le o le suwinga i le taimi le nei o ua amata ona tala noa mai lo utama i lakapia teine. Ia paulava ese ia vai taimi. Ai pei o ni papui puia sa ia le amatanga. Ona ole manatu e le anga waa, e le malama lama, e le ato atoa le whatinonga ma le tāpena penanga tamaitai. E mawhai e ona awai i taalonga pei o lakapi. Whawhetai sio sina mo le whaasoa. A te toa whai ngā. Me whai lava ona e whaasoa mai foi. O ani au wala o pui puinga mai sauanga o tina mata mai tai. Vai e ia whaatene ta alo. Whawhitai, o la ua ia manatu mai pui puinga mai sauanga. O le whaasoa i tangata i te taitonu ai. In the space that I am in, I have learned that sports is a vehicle for change.
social change, economical change, behavioral change. At the moment, there are programs that are being run right now that are intergenerational. So programs or processes or approaches that are carried out at the grassroots level. So when I say at the grassroots level, it's the programs that are being run in the schools, at the primary schools. It's teaching children to identify what behaviors are harmful to others, teaching children how to react to those behaviors, teaching children to prevent themselves from becoming or carrying out or performing those actions themselves. So it's much like anti-bullying, teaching them to identify what is bullying, identify what you need to do in that situation, and identify and understand how to not be a bully yourself. My whole experience as an athlete and as a young woman on and off the field has been an empowerment process. Malo lava le whaasoa ati whaafetai lava. Talinga fia whaalongo al nea fia tu sai fo ima le whaasoa. Ai se o liliu atu le tamaitai o lepa. Lepa, mwhai lava ona e whaasoa mai. O le ani suinga. O le ani suinga e te manatu. E mawhai ona whai e tau fia i sa wanga o tinama tamaitai. E tele i o tatu awala e mawhai ona tatu sui ai. Pe whai fo se suinga o lea. Pate ta inga. Patal tala noa te mai tai. Fe whaasoa i. Ia ma lango sua lesi. I te tonu lava o tālonga. Po te tonu fo le li o tālonga. Ia ta inga ia wau. Te laka pi liki. Ia lo tatu loa uma ia o laka pi liki. Ia o se tālonga e contact. I whamai lava ia contact. Ia whamai o tālonga atama. Pei ona tā ua le sesi foi uso o mai atu. Ia whamai e na o tama. Tālonga atama. Ia lau lava ia is e mawhai lava e ting. O te mawhai. A whawhea na mawhai e tama ai le mawhai e ting. Se o te mawhai lava. So o sesi po o au o oe. Ta te mawhai lava. E peo le whate ta inga. O le tausanga luafi sui wa tausanga luatia. Sa whai mei ta alonga Pasifika i nei a tātou. Na ave o le taimi mua foi lea na ave se aua tamai tai. I le liki. Le ta alonga le liki. Pei o se suinga ngai a tātou. Le wa tātou suia wa step up whangal wa tātou suia wa iese aua tamai tai. Tu tonu o le li o lea o le laka piriki. Lea tele na whametangata o le tālonga atama. Pe o le suinganga o tonu foi o le li o le laka piriki. Ia tele lava o le management ia o tam. E pe ua a vea mātou ia po wa o foi o le wa unwhiwhili le aula o se mitamitanga foi na ia o wa a vea ave fua foi. Ia po wa o foi wa Whaia o matai ala fo ia po se role model fo ia nei uso la iti fo ia lo whaapea o na tau o whateitai mai fo i le pāwhoi fo o lo sau mai ai. Ia peo se suinga ia mātou o mātou suia ia mawhauwhau fo o le management o tama. No o mātou suia fo o lata mawhauwhau whaapea ia e mawhai fo e tātou, o na whaia lea tālonga. Ai sea, o lo uanga waa. Tā te mawhai o na tātou ngā lulue whaatasi fo ia e achieve ai lo dream polo, kou fo o e awala polo e ngā lue i fo i mo lo, o e fo i lumana i wha tangata la tipi. Ia e mana tua, o oe le tua, o a o le tua. Tātou ngā lue whaatasi, ina i mawhai o na tātou whaia mea o. Whamalo lava le whaasoa lepa. Ia ai o le a tātou o atu le tamaitai o Rowena. Malo Rowena. Rowena o oe fo i o se tamaitai ta alo. Ia e le ngata fo i lea.
e tai mua tūlanga tau le una ia o i lātou iei mana onga tū mau o le tino ia ma le mawhau. I mawhai lava ona e whaasoa mai Rowena o whea se mea e mawhai ona sulu aina i o tātou a uso ma tina fwoi ua sawa aina ia ao se whesoso ani fo. O e mawhai tālunga. O lesi lea vaenga o lo mawhai ona fofo ai pe fo ia whawhitai o lo ai mai se lava i le sawanga. O tina matamaitai. Whatete inga o le team leo ke iai o le Titans women's team. So pe o le au lea o lo tele manunoa i e susuani. O lesi po kalame o na ua uloi nei o lo mawhai o na whaafia ai ia tangata lea o lo ia ia awhiang tūmau soifua. So o tangata lea ta inga personal disability o le po kalame lea le Abelu Sports. O le po kalame lea o lo whapea o na oi tua ia onga inclusive. O tamaiti. Tamaiti e le mawhai o na taa alo. Pele mawhai o na whaawhia i tutonu tālunga. Tai pe o wawaai o tamaiti e le o iaini e whiang tūma soifua. Pule ala ko poa ka alunga e ka alua ia. Tamaiti lea o lo o iai le disability. E pe whangare le mautonu ia pe te whaai e tu ese afu inga le whapea ia o disability e le mwhainta alo. Disability e ke ua kamoe laku pau polai me kupai. Ia ai peo le uwa aila le pokalame lea le Abelu Sports. E so se pokalame whai e whaofia ia tamaiti o ia whiang tūma soifua. So ele whaapito sesi, ele avesea sesi, e tutusa lava tangata unu. E iai e whalapatonga tatu watunu le malo e peo le SVSG, o le Samoa Victim Support, o le whalapatonga leo le whataua, le ola, ia ma le mtanga luenga leo. Peo whalapatonga i e tonga lo whapeana i loa le to'atelo tangata tatu atunua e sulfai ai ma sosoani ma fesili mo sosoani mo whawhitau lo whapena awhia. O lesi whautuanga mo ta'alonga umalava i tono Samoa. Manaia ai whai se tātou ngale whamarusia ia iai se au nanga i tono ta'alonga ta itasi. E mwhai o na tari atuai i whaafita uli o le sauwanga o tina matamaitai. Wai le tere ni awala e uia, e tasi le awala whaafsoa e taranoa ia fo ia le whaafita uli. Peo le whamarosi atu le i tato ta'alonga umalava, manaia ai ele o nanga lea, e sosoani atuai i tamaitai o loo awhia i sauwanga. Samoa, o te alofa ia te oe. E mita lo wanganga ia te oe. O loo i o tātou lima, le tali, ma le fofo. E tafi e se ai, sa wanga masi o tātou atunu upele o Samoa. Samoa lo atunu upele le lotoe. Mitza lea mama ia te oe. O vai sa pele mu ma le samia i ila.
Roma